croisade d'evangelisation munene sana iko nafanyika hapa kwetu Lubumbashi, na mtumishi wa Mungu Apotre Gabriel Tikiko ndio atafanya ile croisade d'evangelisation pamoja na mimi mtumishi wa Bwana Apotre Nehemia, ambapo mwe bote mnanijua, baabone bangu bote dunia mzima mnanijua. Kuna kazi kubwa ambayo itafanyika hapa. Orateur principal ni mwalimu wa Biblia, mwalimu mkuu wa neno la Bwana Apotre Gabriel. Dunia mzima inamwelewa na dunia mzima inajua namna Mungu anayemtumikisha. Uko mgonjwa, uko na maprobleme, ndugu yako ni mgonjwa, muko hata wapi, Kasumbalesa, Kolwezi, Kipushi, Likasi, Sakania, Kambove, mukaribie kwenye hii mkutano mkubwa sana na zaidi. Na kuna watu watalala hapa pa kanisa yetu hapa, watu watalala hapa wakutoka mbali, utakuja utalala fasi ya kulala iko wako panda siku 6 ambapo kazi itafanyiziwa di mardi 29 avril au 4 mai 2025. Hii semene iko naanza mardi, mkutano ile unaanza hapa. Adresse, unafika mu centre ville Lubumbashi, unabeba bisi ya taba. Ile bisi ya taba unapanda nayo, unamwambia chauffeur unishushe pa station ya Dimarché. Bana kuacha pa station ya Dimarché, unabeba moto, unaambia motard unipeleke mu avenue ya Mulinzi, tunyoloke nayo paka pa 5e avenue. Njo pale patakuwa ile mkutano mkubwa pale. Antuka tunamikaribisha muye musikie neno namna mtumishi wa Bwana ametafuna maandiko. Na watu wengi wanamjua. Neno tu iko naokoa. Mtu anaposikia neno anafunguliwa. Mtu anaposikia neno magonjwa yanapotea. Karibu sana, tunamikaribisha ninyi wote. Beba video hii, partage. Mukristo abia kweli ya partage hii video kwa Wakristo wengine. Basi mbarikiwe. Shalom, shalom.